Stvarno onako. Ama pička ti, materna, sad ćete gađat s ovom stolicom, sad ćete bakat. Brat, šta si dobio, šta ti dobiti s kontrolom? Za koju srce rodi, ba joj, ja ništa ne znam. Ma ća, kak, ma šta to, pusti to, ba. Dvojka jedva da izvuče, ba šta će. Izvučen dvojk, mogu se darat nogom u dupe. Sveti Petar! Petica! 5 plus! Oooo, dobro je! Jubi! Ćeš nadalo me. Ćemo raditi novu lekciju, deco. A što je sa tobom, mali? Da nećeš možda kafu ili mlijeko, a? Pa si tako se opustio na času. Pa profesorka, u kojoj je sad kafa, a u kojoj mlijeko? Šta? Sjedi brzo na mesto!